Maya payabak po. Siklawod tamo po. Pamagdawon ning abak. King lagyon ngig pa, amponing anak, amponing banal Espiritu. Amen. Malugudaig pa, kagom ning puso ng Yesus at makyanib king sakripisyo ning miso. Mabilog ayato. Darawon ko kaya kayo ing sablang isip ko, amano, tulat, kasakitan. Ang ting kapaglarinan king kasalanan, para king pangabilog daring sablang bininyagan, at king pangaligtas ning yato. Ipagkalubyo king kapamilya taning pamagkalam ng biyaning banal Espiritu, at ding panalangin ng Maria, indo ning Iglesia. Ing biya ko kaniting patingapon, isuyo ko kaya kayo at karingaliwang tao. Darawon kay ting biya para karing kayaduan nando, ring kaya kaming obispos, ding sablang apostol ning panalangin, at lalong-lalo na para king kapagnasanan ning kaya kaming Santo Papa, kaniting kasalukuyan na bulan, yanasa. Sagradong puso ng Yesus, kalinis-linisan na puso ng Maria, kaluguran ming patulunan Santiago Apostol, manalangin tamo. O Diyos, sa may payang tutu, sa sambanda ka at pasalamatan, ulining lugod at lingap apapakit mo, king taong kaya kang lelangan. O mapaglunos sa iba, patawaran mo ring kasalanan mi, king balang panahon, liligtas mi at kakabusing kaya kang balayan, amamaus at manalig, king kaya kang lugod at lunos, karing miyayaliwang sakuna, sakit, kaligaligan at panganib. Balikdan mo kami at sopan, ikaming kaya kang anak daralan kasakitan, paulining danup, albog, silab, ayun, bagyo at sakit. Ikabos mo ring biyemi, ring pamilyami, ring balemit kabiyayan mi kareting panganib. Itiadwan mingan kapamilata ng Kristong ginumi, kaya bening banal mong Espiritu. Amen. Jesus, anak ng David, banal Espiritu, Mariang induming kalinis-linisan, talakad tamo po. Ingangel ning ginupe pabalwaning Birhen Maria, Bapo Mariamit mo aking grasya, ing ginuwa tsukeko, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ang bunga ning atyan mo, Yesus. Ani kawali paning ginu. Bapo Mariamit mo aking grasya, ing ginuwa tsukeko, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ang bunga ning atyan mo, Yesus. Ating divino verbo mi katawan niyang tao. Bapo Mariamit mo aking grasyo, ing ginuwa tsukeko, nuan ka karing sablang babay, at nuan niya pa naman ang bunga ning atyan mo, Yesus. Panalangin mo kami, O Santang Induning Diyos. Manalangin tamo. Tapukanan mo sa apong grasya, ginuming Diyos ding puso mi, at ampat king pamamalita ning anghel, at kilala mi pamikatawa ng taong Jesucristo ng anak mo, at uli na naman ning pamaylasan at kamatayan king krus, apakyabutan mi naman sana yung ligay ning pangasubli ng mebye, alang-alang sa puiti king ginimumring Jesucristo. Amen. Ligay king pa, king anak at king banali Espiritu. Ligay king pa, king anak at king banalay Espiritu. Ligay king pa, king anak at king banalay Espiritu. Lagyon ng pa, amponing anak, amponing banalay Espiritu. Amen. Yabe tala po king panalangin tamo deting makatoki. Para king kapasalamatan daring karelang pamilyo, Chesmel Soriano, Edgar and Glenn Navarro, Lay Nicole and Kylie Ocampo, Rodel and Jinky Manialak, Jay and Daisy Soriano, Mike and Diane Marin, AC and Jonas Soriano, Johnny and Juanita Manialak, Gelson and Lisalyn Pasano, Elisa Conrado and Eufrasinia Mariano,
Carmelita Maria Carmela Cueva, Vic and Maria Manuela Sarsagat, Angel and Ines Gosum, Ruel and Carmen Bautista, Pablo and Reynalda Giao, Bless Constantine Apimor and family, Richard Giao and family, Yoli, Jesseline Jeffrey and Joshua Tayag, Ched Alfonso, Jocelyn and Elmer Heroso, Claudia Camiling, Teresa Alfonso, Harris and Marlene, Veronica De Leon, Piping and Lucy David, Maureen and Laverne Lumanog, Connie and Arnie Dukot, Alvin and Grace David, Jocelyn and Brian Sibog, Elsia Claire, Gabriel Ella, Quincy Leven Elizabeth, Eduardo and Rosario Gilas, Chit and Robin Angeles, Neddy Macalino, Cherry and Simon Nathan, Leah and Ansley Gonzalez, Kate Gilas, BJ and Fatima Dolly Manlutak, J and Chica Rayon, Manabat family, Buwan Angeles Di Macali, Nulod and Saukong family, Gosum and Taginod family, Tony Mendoza, Anika May, John Alfred, Aliana Marie, April John Marini, Alfredo Cayanan Jr., TJ Castro, Patrick Miguel Bisda, Bong and Hasmin Minaves, Mercy and Jeffrey Rabadon, Romeo and Tess Lasco, Francis Lasco and family, Edgar and Agnes Guevara and family, Attorney Francis Lagman, Janelle Serrano, Gueco and Justin Baste family, Mary Ann Castro, Hill and Malu de los Santos sisters, Luis Manuel and Glenn Marie Ledesma, Kevin and Cielo de los Santos, Luis Vianey and Bianca de los Santos, Shane Torres, Naisha Mariel Rodriguez, Kenneth and Kirby Mendoza, Corazon Vincent and Jack Morales, Corazon and Susette Fernando, Solyaf and family. Para King birthday dari Maria Nuestro, Among Greg Canlas. Para King Kayadwananda D, Laura Bel Manyalak, Manlutak Medina and Folintan family, Tita Gosum, Tess Calma and family, Teddy, Edelrina and Eduardo Calma Jr., Edelmira Kayanan, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilene Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Jay Sibon and Mylene Bitug, Pat Torres, Rolando and Catherine Sebastian. Jerby and Arlan Claire Sikat, Nina Arian Sebastian, Neil Joshua Sikat, Franz Aldrin and Angeline Sebastian, Joseph Mary Acel and EJ Valentino, Joseph Emilu and Ethan Di Giacomo, Mike, Melody, Gabriel and Micaela Yang, Dewey and Irene Remedios Venus, Rizalyn Venus, Derek Chris and Lisa Pineda, Minerva Concepcion, Carissa Marie, Jermaine Ronilo, Rain Jasper, Conrado Bisda, Cecilia Cruz, Betty Ong, James Benedict Layug, Virginia Manugid, Martin and Jem Palo, Maria Fatima Castro, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilene Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, J.C. Bon and Mylene Bitug, Tita Gosum, Crisantos Santos, Jacqueline Bautista, Aida and Robert Manalili and family, Joshua Angeles, J. and Chica Rayon, Nina Gonzalez, Janelle Serrano, Twinkle Boqueo, Lara Reyes, Brian Brenda Kobe Cart and Manlutak, Rico Bessie and Chen Chen Dueñas, BJ Fatima Dolly Martin, Sofia and Banji Manlutak, pamilya ng Macario at Encarnacion Pangilinan, Charlie Dayrit and family, Carl Patrick Calderon, Kyla Galvez, Kevin Espiritu, para King Kapaldanandari, Jermaine Victor Prancher, Lucia Flores, Marieta Rogelio, Wela Raquel, Rayel, Eric, Roman, Edna, Cyril Joel, Chan Chan, Ines Gosum, Norma Gueco, Miguela David, Marites Sebastian, Jeneline Bundalian, Consuelo Mendoza, Rosario Gilas, Stephen Martin Manlutak, Josie Hinco, Pablo Giao, Lucia Flores, Rogelio Marieta,
Roman Joel Edna, Ninyo Sahagun, Cecil Manlutak, Banji Brian Manlutak, Cesar, Boy Guanlao, Lourdes Malyari, Rina Kayanan, Alfredo Kayanan Jr., Among Greg Canlas, Banji Manlutak, Mila Bautista, Sela Magtoto, Lengleng Gueco, Paul Castro, King and Jaira Magtoto, Eduardo David, Corazon Morales, Jeff and Mila Bautista, Freddy Hustimbaste, Bernice Aplala, Didi Abaya. Para King Caladwadari, Eustaquio, Felicitas Roque, Catalino, Lydia, Leonardo, Edgardo Manlutak, Crisanto Gosum, Irene Kiambao, Clarita Maglikmot, Jerome Manlutak, Maria, Julian Gomez, Simeon, Lauriana, Felino, Salome, Gloria, Gilbert, Simeon, Maria, Godofredo, Getulio, Lucina, Eduardo Calma Sr., Albina, Benjamin, Consolacion, Reynaldo, Santiago, Rosaline, Melvin, Gregoria, Eli, Honorio, Marcela, George, Jose, Maxima, Jose, Fortunato Lopez, Jose, Maria, Jesus, Gloria, Valentino, Jaime Gasa, Marisa David, Cristina Gasa, Vivencia Ramos, Jolica Davis, Evelyn Aguas, Angelina, Liberato Magbanwa, Lydia Paule, Ken Ching, Lorenza, Monica Villarama, Isidro Maria, Erico Mariano, Jose Tantenco, Marceliano, Rebecca, Roel Antonio, Rowena Cuevas, Angelina, Roberto Wang, Amparo, Felicidad, Melanio, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Antonio Florentino, Loreta, Pedro, Cecilia, Julio, Julia, Medalia, Amilcar, Renato, Rosario, Flora, Melchor, Leonila, Constancia, Proylan, Quintin Sr., Quintin Jr., Valenciana, Roberto, Mirihilda, Lebrada, Rodencio, Reynaldo, Nenita, George Torres, Antonio, Victor, Jesus Tayag, Guillermo, Beatriz, Magdaleno, Severino, Andres, Clara, Ernesto Alfonso, Arnel Kasupanan, Colombina Hinco, Nicolas Apolonia, Herminia, Victoria, Felipe, Pablo, Herminihilda, Maribic, Antonio, Brian Ian Doremon, Emerenciana, Salvador, Reynaldo Torres, Luz, Reino, Rey, Ronnie, Jose Flores, Kaisa Biscocho, Jonicia Emilio Cornelia, Maria Isidro, Erico Mariano, Serafin Rosalinda Ibarra, Victoria Marcelo Gilas, Pablo, Birna David, Ernie Macalino, Justin Ibarra, Jimmy Sanchez, Benedicto, Arsenia Epifanio, Maria Hinco, Maria, Arsenio, Jerry, Angel Cruz, Mariano, Escolastica Hinco, Jesus, Emerenciana Torres, Ains Johanna Otto Brandel, Heck Gottenbos, Jose, Apolonia Hinco, Miguel, Maria Sikat, Monsignor Damaso Hinco, Uliana, Corazon Sikat, Teresita Sarasa, Permin Kayanan Sr., Permin Kayanan Jr., Mario, Elidia Kayanan, Edison Sarasa, Carlos, Nina Carlos, Pedro, Jose, Eugenia, Cecilia, Bernardo, Ben, Kevin Manlutak, Alejandro, Lourdes, Willie, Eduardo, Soping, Lourdes, Mariano Guanlao, Francis, Ocelito Manakmul, Macario, Encarnacion, Cleofe, Amable, Jose, Leonor, Antonio, Venancia, Peter, Marianito, Willie, Eleuterio, Martina, Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Alfredo Sr., Teresita, Honorata, Ruben, Elena, Reynaldo, Saturnino, Eulalio, Victoria, Angel Sr., Peregrina, Lucrecia, Antonio, Isidro, Corazon, Enrique, Norma David, Jose Rodriguez, Isabel, Salvador Manalang, Dominga Yamat,
Mateo, Maria, Alfredo, Roberto, Barbara, Isidoro, Segunda, Lydia, Pablo, Belencia, Francisco, Nicasio, Esteria, Nicolas, Paterno, Miguel Agosum, Eleuterio, Elena, Socorro, Riley C., Paul Christian, Philip Vincent, Marciano, Felipe, Elfleda, Feliciana, Antonio, Rosario, Wenceslao, Dominga, Joaquin Sr., Joaquin Jr., Juanita, Jesus, Dolores, Ediap, Noli Salvador, Romeo, Carlos, Prudencia, Relly, Elmer Bautista, Apolinario, Ilarion, Veronica, Fernando, Jason, Joel, David, Laureano, Lamarca, at dingmal ng kaladwa Kim Purgatorio, lalo na retangala ng mga kaganaka Karelo. Mika second collection tamo pungening bulan na puning November 17 para king National Bible Collections. Episcopal 30%, Regional 30%, Archdiocese 40%.
Pakatipon tamo, kilagyoning ipa, ang poning anak, ang poning Espiritu Santo. Amen. Ang lugod at grasya ng ginutamong Yeso Kristo at ng Joseph pa, manatili sanang parati kaya kayongan. At keko antimori. Maya pa abak po kaya kayongan. Maya payabak mo naman po. Kumusta kayo po? Maya po. Kaniting 33 Domingo ning karaniwan na panahon. Ing panahon na nung nuka rin malapit na yung mapupos. Ing kekatamong liturgical calendar, damdaman tayang ngeni. Ing Ebanghelyo ng San Marcos. Nung makananong papasyag ni, ing kapupusan na ning yato. At nung makananuyang datang, ing anak na ning tao. At ban kanita maging karapat dapat tamong nisadya kaniting Eucharistia. Pasibayo ka nakantala pamot sisyan din kay katamong kainan at pamikasala at king mitnong kababanlog anyawaran tamo ing lunos at kapatawaranan ng Diyos. Itamungan, magkumpisal ko, King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapat, at miyayaliwang kakulangan. ulinita, ipanigapuko, kang Santa Mariang Kapilanman Birhen, karingsap lang anghel, ampon santo, at kaya kayo kapatad, ing ipanalangin niyo ko, King Diyos sa ginutamo. Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakalulwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasan, ang gaking biye alang angka. Amen. Gloria in excelsis Deo.
Manalangin tamo. O Diyos ay pami, kapamilatan ng anak mo, sinabi mo kay kami, ing eke sukat mababalisa, dikil king aldo o ing oras, amabating ne ing matuwang yato. Huling bukod mong ika ing makibalo nung kapilan malyari iti. Ibuklat mo ring matami karing tandaning panyatang ng Yesus, at ipayintulot mong akit mineng maglakad siping. Papanatilyan mo keng tapat king kapanaligan, at mayingat king lugod mi keka, at king masabal mi, king metong at metong. Iti adwan mi kapamilatan ng Kristo, ginumi. Amen. Pamamasang iba't king libro ning propeta Daniel. Nga nang sinabi ning anghel, amakaimalan lino. King panahon na ito, luntoyo i Miguel, ing mayupayang prinsipe, ing talayingat karing kabalen mo. Kanito, ing panahon ning kaligaligan, ing pe kamarawak daily, manibat king kamumulan, alintola ring bansa. Potanging panahon na ito, datang na, ding sablang memalen, ning kekang bansa, ang makasulat talagyo, king libro ning Diyos, miligtas la. Ding dakal karing metena, mielang pasibayo. Tamasan da ring mapilan ning biye alanganga, at magdusala ring mapilan king alanganggang kamarinayan. Ding mga biyasa, pamuntok, sunlag lang maslag a maslag, kalupa ning maslag a banwa. At deta namang tinuro karing dakalataw, ban dapat la king matulid, sunlag la, antering batuin, king kapilan paman. Ingamano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Dalit tapakibat, ika ing mana ko, ika o Ginoo. Ika ing mana ko, ika o Ginoo. Tutukita ang puking pamagkanta. Ika ing mana ko, ikaw o Ginoo, ika ing mana ko, ikaw o Ginoo, ika ing mana ko, ikaw o Ginoo, ika ing mana ko, ikaw o Ginoo. Ika Ginoo, ing bukod kong pibandyan, ing tula akakong pagnasan. Karinggamat mo at huwing mayap kong kapalaran. Eke malyaring kalingwan ing Ginoo, uling parati ang atsu, king siping ko, matatag ko at maugon. Ika ing mana ko, ikaw o Ginoo.
puso ko masayaya at matulaya ingka kong kaladwa. Pati pamikatawan ko panatagya. Emu ipahintulot ing miras ko king karinan ding mete. Nya mo itulot king ding kekang kakaluguran dungdungan de ing kutkutan. Ikaing manako, ikaw o Ginoo, ikaing manako, ikaw o Ginoo. Ingdalan painturo king biye, kaku papakit me. Siping mo at yu tulang alang kapante, ing saw mo magdalang tulang alang kapupusan. Itamongan po. Ikaing manako, ikaw o Ginoo, ikaing manako, ikaw o Ginoo. Ikaing manako, ikaw o Ginoo, ikaing manako, ikaw o Ginoo. Pamamasang iba't karing sulat Hebreo. Imbalang saserdoteng Hudyo, tutupad ya aldoldo king kasuywan akatungkulan ng gampanan. At ulit-ulit na lang darawon ding sadya mong sakripisyo, aebitasang malyaring makala ko karing kasalanan. Dapat Kristo, ni daon niyang metong mong sakripisyo, para karing kasalanan. Metong asakripisyong sapat, hangga king kapilan man. Kay bat, linuklukya danay ng wanan ning Diyos. Karin niya ngeni manenaya, hangga king ing Diyos, lubos na lang apasuko kaya, ring kayang kasalang. Uli na niti, king kapamilatan ning metong mong sakripisyo, apakyabuta na inggenapan, aalang hangga, para karing sablang melinis, king kasalanan. Inya kabud ni patawaran lareti, ing ayin amakalako king kasalanan, eno kailangan po. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Magsadya kayo, manalangin na lang patugot, ban maging karapat dapat kayong makayarap, king anak ning tao.
Ing ginumanatili ke kayo, At keko ang timurin, pamamasaking maya pabalita, agpang kang Marcos. ligaya keko o Ginoo. Jesus nga nakaringkay ang alagad, pangalabas ning kasakitan daring tao, dalong tumya ing alto. Ipagkayit ne kanita ning bula ning kayang sala, at mga nabula ring batwin, at mga tugon laring upaya ning banwa. Kanita re akit ning ing anak ning tao, daratang yabusal ding biga, kitmuan yang upaya at kamalan. Itubot na laring kayang anghel karing apat ng sulok ning yato, at tipunan dala ring pinili ning Diyos, iba't karing ningangat bangat bang wakas ning yato. Pag-aralan nyo ing manilyari king tutungay gera, kabud sasagiwala ring sangana, at sisibot ne pulong, baluyo king malapit na ing kalelto. Makanyan mo naman, kabud akit yun lang malilyari deting bage, baluyo king malapit na ing oras, na ning kayang panyatang. Magmula na. Tandanan nyo, mga palyari lang ang deting bage, bayo lang mga mateding taong mabibye, nganing kasalukuyan. Ing banwa at ing yato lumipas la, dapot ding amano ko, kapilan man alila. Metong man alang makibalo king panyatang naningaldo o oras sa ita. Niring anghel ning banwa, ni ing anak man, uling ing ipaya mong bukod, ing makibalo. Ing maya pabalita, ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Maya pa abak po kaya hayungan, pwede yo pong pakitapik din kasiping yo. Bang kanita may gising na rin matuntod. Yan. Sige. Adwa mo pong punto, ing buri kong tandanan nyo o tandanan tamo, kaniting kaya katamong pamigunam. Adwang punto. Pero bayo tala po tumbukan, datang adwang puntong areta, pakiintindyan taya pa mong bagya, in konteksto na ning ebanghelyo at in konteksto na ning mismong kapag masusyan tamo ngeni. Ngeni po at suta na king 33 Domingo ning karaniwan panahon at malapit neng mapupos ing kay katamong kalendaryo king pisamban because next Sunday we will celebrate the solemnity of the Christ the King, and the following Sunday we will welcome the new liturgical calendar, the first Sunday of Advent. Anyapin po nung pansinan nyo, kayari na ning kapag musasyan tamon next week, manaliwanangan ing kule. And kule green, at ako manyulod makanining kule, ing isulod ko, violet na. At magumpisa ta ng mga bit dekorasyon, Christmas lights, Christmas tree, at magumpisa na kayong manyaling regalo, ang popang palta-palta, king Pasko. King Ebanghelyo tamong ngeni, atin niyang papasyag ang makatakot katutuan. Papasyag na nung makanano yang mapupus ing yato. E po apapansinan o bating kay katamong kapag masusyan, banwa-banwa, panena ng papaganaka ning Ebanghelyo, panenang papaganaka ding pamamasa, ing malapit neng mayari, ing yato. I still remember 2012 kanita, December 21, at exactly 6 p.m. Ating metong agrupo ing sinabi da, magunaw ne kanu ing mundo. At tatandanan niya po ita, 2012, December 21, at exactly 6 p.m. End of the world. At as ng karakal prediction, anong nuka rin
sa sabyanda, ing ega na ganakano, mag-umpisa lang mamakbong ding bulkan, datang laring mga rakala bagyo, datang ing masika na tiyup ning angin, lumbog ing ega na gana, at mga matetam. There are many predictions, makanyan. Ing mumunang pamamasa, iba't ya kang propeta Daniel. Ing propetang ay ni rin kayang sulat, din kayang papasyag, din kayang profesiya tungkol langan king pain tungulan. Bala mo sa sabya na kaya kata mo karing pamamasa, karing sulat ng propeta Daniel, what will happen to us in the future? And what are the things that we are waiting for? King daratang, king pahin tungulan. At king kakatamong ebanghelyo ngeni, iba't ya king ebanghelyo ng San Marcos. San Marcos atin lang awsan apocalyptic text. Yapin niya ing ebanghelyo ngeni, anong nuka rin sabyana, ene kanusun laging aldo, ing bulan ni pagkayit na kayang sala, at mga nabula ring batuin king banwa, at magumpisa lang mga lupig ding tao. Makatakot ya puwata, ing papasyag na, ning maya pabalita ngeni. But we still, after reading that gospel, nanong sabi ko, kaluguran kong kapatid, ing maya pabalita ning Kinu. Ing ebanghelyo, may sulat niya, karing Roman Christian Community, karetang Kristiyanong Romano. At anyang masulat yung ebanghelyong ay niing daranasan da, reting Kristiyanong Romano, yapin itang tatabtaban dalabatal, sisilaban dalang mabye, papakandalang leyon, kay bat papaten dalaking arapan daring dakalataw, kay bat luluto dala ating pang metong kawun kanita, metong yang machine, kay bat ikulong deka rinig metong Kristiyano, kay bat king lalam dinan deng tangab, at kabang mamapiya, itang lata, itang bakal, at suya keng kilub ka rin, itang mabyetaw, o kaya naman ikut-kut dalang mabye, o ito ing karanasan daretang minunang Kristiyano, anyang masulat yo, ing ebanghelyo ng Marcos ngeni. Anyapin isan Marcos nga nang sasabi, eko migagana ka, eko miminalog, nga na mayari ngan ing sablang kasakitan nyo, mapupus nga ing sablang masakit na pagdalanan nyo. Just stand firm, stand still, hold on, kapit lang, konting tiis na lang, makakaaon din. At oita ing mumunang punto aburikong sabyan, at burikong tanda ng tamo, ngening abak. Kapit lang, matatapos rin. Konting tiis na lang, makakaahon din. Konting kembot na lang, makakarating din. Konting tiis na lang, matatapos rin. Kapit lang, makakaahon din. At huwag kang mag-alala dahil palagi mong mararanasan ang bagong sikat ng umaga. Bakit? Nanong na ing karanasan tamo, anong nuka rin, bala mo may pupus na ing sabla, bala mo may yari na, bala mo wala ng pag-asa. Karanasan tamo anyang pandemya. At 3 years ago, tamo balo, nung bukas mabyeta pa. Nung bukas akit mula pa ring pakamalan mo. Uling tamo balo nung kapilan mayari, ing kasakitan na pagdala ng tamo. End of the world, keka anyang abalo mo, ing asawa mo, at inyang stage 4 cancer. Terminally ill, pabula niya mong kumabye. End of the world, na keka anyang may break kayo ning jowa mo. Uling ikit me, pinagpalit sa malapit. Anyang milako kaking obra. Anyang emo na balo nung makanano mong isuntuking pamagaral ding ana mayanak mo. Anyang emo balo nung mayari pa ing problema king pamilyay. Anyang emo balo nung nuka rin mukwanan ing panustos mo king aldoldo mong pamibiyebye.
mo balo nung karpilan mayari, ing kasakitan. Mo balo nung kapilan mayari, ing sablang kapag subukan na ning biye. Ing sablang pagdalanan tamo, ing kekatamong kapag masusyan ngeni at as we spoke about endings, and the very gospel he is speaking about endings. Sasabyan na kekatamo, ing sabla lumipas. Ing sabla siguradong mayari. At ing sabla siguradong ating kawakasan. Naman mo puro kasakitan. Naman mo puro kaligayan. Naman mo puro bayat. Naman mo puro tula. Ating sablang kekatamong pagdalanan, mawala. At potang mawala, siguradong ating makapangakong bayong sunlag masala. Anya, ingumunang punto kekatamo, palaging paganakanan ng Ginoo as we end the liturgical year, as we are being reminded about endings, is to stand still and to hold on. Konting tiis lang, matatapos rin. Kapit ka lang, makakaahon din. Konting kempot na lang, at liligaya rin. Anya, nung nanuman po ing pagdalanan, pibatan sana, uling king katatawlan, potang mayari ing kasakitan, siguradong sunlagya, ing bayong bukas, ing bayong pag-asa, at sunlagyang sigurado, ing bayong sibol ning ligaya. Kadwang punto, nga na ning ebanghelyo, ing gana kabang lilipas ating metong manatili, at ing manatiling ay ta alang aliwa nune ing apunggin. Everything will pass away, but my words will remain. And from that words that remained there, sumibulyo ing bayong biye. Wari anyang lalangane ning tao, lalangane ning Diyos ing tao. Ating dalumdum, mga sika na kalug, mga sika na duldul ang pong kidlap, karalumduman ngan king kawalan, nanuya ing migpadatang king miyaliwang lelangan, yapin ya ing amano na ning akong Ginoo. Anyang datang ya ing Diyos king yato, anyang puros namong kasakitan, no karin niya menibatan ning pangabayit ng Yesukristo, anyang ing amano, mikatawan yang tao. From there, from the very words of Jesus, we are being reminded na mag-umpisang pasibayo. Gana-gana magwakas at lumipas. Pero tala kakalingwan kakalawatan ding amano apengako ampong sisiguradwanan ng Diyos kaya katamo. That is the second point. To believe and to trust the promises of God, the words of God, the assurances of God. Nano na rin pangako ang pong kasiguradwan na papasyag na kaya katamo? Ing kekaba na ning biyeta mo, luguran, antabayanan, ang popang protektan na katamo. Oreta ring adwang punto, aburikong lakwan. Mumuna, kapit lang, matatapos rin. Konting tiis na lang, makakakahon din. Konting kembut pa, at liligaya rin. At kapang pagpibabatan tamo ing na ganat panenayan ing pwedeng malyari. Tamo kakalingwan, kakalawa, karing amanong kasiguraduan, ampong pangako na ning apong Ginoo. Uling King Diyos, tamo mabigo, and we will never be abandoned and be broken to the promises of God to us. To end, baluyo po rin sinigwelas. Wari po ing sinigwelas, ing tanaman na, potang lalawen ne, bala mo metene, halayang bulong, malangiya, at kay bat nung abitan me, mapakliya uling ating branches, ating sanga ing malangi ng tutu. Pero kabang labas-labasan me, ing tanaman ning sinigwelas, ay mo apapansinan, kay bat na ning pabulan at bulan, biglayang ating lunsut meto nga bulong. Kay bat
kaya rin ng parminggo, dakal ne pulong. At kay ba't malagas na ditak-ditak, at kay ba't luntolaretang bunga. At potang lintolaring bunga, dakal ka ring taong lalabas, samsaman la. O nung ikang makibandi, siguradong makiyunahan ka. Bakit? Uling maliban king malagad lamo ding bunga, malagad mo naman ing atsyempuan mo itang manyaman, apo pang mayumong bunga na. Pero nung lalawen may bayo, ya may mungang dakal ang pong manyaman, may umpisaya pa mong melanat, ang popang melangi. Bala mo ingbye makanyan niya, malanat yapa mo, langi yapa mo, mga pakli yapa mo. Pero enapuring sabyan itsura neng mete ne. Nuneke tapa mong kayang pekapun, sumibol pa si bayo, ing bulong at manyaman abunga. O yan sana, ing maging alimbawa tamo at maging panghawakan tamo kabang mayayari at panenayan tayo ing bayong bukas. Uling ka rin mag-umpisa ing masalang pag-asa at inspirasyon potang ing pangako na ning Ginoo tinatang neking yato kapamilatan na ning banwana ning Adbyento. Amen. Talakad tamo po ti pasyaging kaya katamong kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King King Diyos, Diyos, ikpang may payang tuto, linalang king banwat yato, at kang Kristo ang anak ng bugto nga ginutam. Pengagliking upaya ng Espiritu Santo, may bait kang Santa Mariang Virgen, linasa lalam ng upayang Poncio Pilato, may bako king krus, mete at mikutkut, tinipayo ka ring mete, king katlong aldo, sinubliyang mepi, pepay tasya banwa, makalukluk wananing Diyos, ipang mayupayang tuto. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kum ka rin mabye ampon mengamate. Sasalpantaya ko, King Banal Espiritu, King Santa Iglesia Katolika, King Pamisamakding Santos, King Pangapatawad na ring kasalanan, King Pangasablirang Meding Mete, at King Bie Alanganga. Amen. Manalangin tamong mipnong kapanayan at kapanaligan King Ginu. King Ginuning Bie at lugod. Uling panaya nakatamo King kapupusan na ning dala ning Bie. At nga tamong sumabi Gino, bustan meng sunlag, ing bayo mong alto. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. King Santa Iglesia, asasalangsang din panlalawe ning yato, ipanalangin ta King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. King yato, amipapako King Cruz, kapamilatan ning kayalan hustisya at ning gera, ipanalangin ta King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. Karing kalulong misasakitan King Danup at takot, ipanalangin ta King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. Karing mabanding miyayawos midake karing aliwa, ipanalangin ta King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. Karing pakamalantang miyango na biye, ang kasalpantayanan da, makikilalayo King lagyo mo, ipanalangin ta King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. Kaya katamo at karing sablang mititipon King lagyo mo, ipanalangin ta King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. Iyabetala, karing kaya katamong panalangin, ding kapatad tamong umemituran o mituran, king bagyong dinatang ipepito. Manano na sanang ingapong Ginu, iligtas na lat protektan, king kaligaligan, at paratino sanang kaulan, king mapapanatag ng lugod. Ipanalangin tala, King Ginu. Ginu, bustan meng sunlag, ing bayo mong aldo. Ginu, panaligan da ka, at sopan mo keng magsadyang mipnong kapanayan, king ganap ng panyatang busal mining ginuming Yesu Kristo. Amen. Amen.
Manalangin kayo kapatad, paningke kayo at kanakong daon matanggap la, arapaning Joseph ang mayupayang tuto. Tanggapan saning ginuiting daon karinggamat mo, king ikapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. Kinong Diyos, deti sanang ay nayayampang mi pasulungan daing lugod mi keka, at idalara kami king bie alang angga. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristo, ginumi, Amen. ing ginumanatili ake kayo, At keka ang iyat timorin, nayo ring pusoyo. makayat nano king gino, Pasalamatan tayong ginua Diyos tamo. iti karapat dapat at matulit, Tunepin karapat dapat at matulit ing pasalamatan dakang parati. Numan karino ipa, Diyos king alang angka at lubos mayupaya. Kapamilatan ng Yesu Kristo ang kinumi. Kapamilatan ng kayang pangabayit, mi bayit keng pasibayo. King kayang pamaylasa, mi kabus kami, king sablang pamikasala. Kapamilatan ng pamanyubli ng mebye, mi bangon kami, king bye alang angka. King pamagbalik na king kayang ligaya, lungub kami naman, king kayarian mo karin king banwa. Ulit nito, makiyagum kami karing anghel at banal, kabang daralit da ingalang toknang dang pamamye kapurian keka, at ngamingan ngening masayang kakanta. Tunay kaping banal o ipa, iking panipatanan ng sablang kabanalan. Uli nito pagparalumpumi, ing pabanalan mo no, reting ayin king espiritu mo, ban para ke kami, malyari lang katawan at daya, ng ginoming Yesu Kristo. Bayo yami dawon kusang lup, king pamaylas at kamatayan, kinwane ing tinape, pepasalamat siya keka, piraso ne, at binyene karingkeyang disiplo sa ngana. Kuanan niya iti iko nganat kanan niya, iti yung kanakong katawan na midawon, para ke kayo. Makanyan mo naman, kay ba't naningapunan kinwane ing kalis. Pasibayo pe pasalamat siya keka.
Benyaning kalis karingkeyang disiplos at ngana. Tanggapan niya iti ikongan at minumko kaniti. Iti ang kalis ning kanakong daya. Ing daya ning bayo talanganggang tipan. Amibubu para ke kayot para karing sablang tao. Keta mi patawaran na rin kasalanan. Taptan niya iti anting kapigaganakan kanako. Ing misteryo ning kasalpantayanan. Inyang ini gaganakan mi o ipa, ing kamatayan at pamanyubli ng mebye ning anak mo. Daraon miyake kay ting tinape ning biye at ting kalis ning kaligtasan. At layon ming pasalamatan keka, ing pepalyarian mo kaming matangpang talakadarapan mo, ban sumuyo keka. Mapagkumbabaming pagamuha mo, kingi kaming ansanang mi sulu-sulu, king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami anting metong ning banalay Espiritu. Ganakan me o ipa, Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap ya king lugod, kambe ng Francisco yung kay kaming Papa, Florentino yung kay kaming Arsobispo, Pasiano yung kay kaming Arsobispo Emerito, ding sablang obispo, pariyang pondiakono, at deting anak mong tinipon, ban kanita makisan metong kaniting pamidawon kat sakrifisyo, king Eucharistia. Ganakan mula naman ding kapatad ning pepay nawan at manenayang subling miye, at ding sablang mayango na biye. Tanggapan mo sana king maligaya mong arapan. Pakalulwan mo kengan, gawan mo kengan karapat dapat magkamit king biye alang angka. Ban kaya be ng Maria ing Virhen induning Diyos, kaya be ng San Jose kayang pakamalan na esposo, kaya be ding apostol lalong-lalo na Santiago, at ding sablang banal, at tinupad king malmong kaburian king kekabanan ning panahon, puriyan dakat paligayan, kapamilatan ng Yesu Kristo, kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kambena ampon keyo, ipang mayupayang tutu, kagum ning banalay Espiritu, pupuriyan dakat parangalan, manggaman king alang angka. Anting metong nga pamilya, mausta mo ngeni, king ipata mo nga tsubanwa.
Ikabos mo kami, O Ginoo, king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king kasopaning kekang pakalulu, parati keng mikabos king kasalanan, at miligtas ka rin sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami, kang bening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, ang kay kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarian, nating kayupayan, nating ligaya, manggaman king alanganggo. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kay kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kay kayo, ing kanakong kapayapan ya ing babye ko kay kayo. Mo sana mabalikdan din kay kaming kainan at pamikasala. Nunelawen mo ing kay kaming kayapan, ing kabanalan ing kay kang Santa Iglesia. Pamayapan me at bilugan at pangking kaburian, ikang mabibiyat mag-ari, manggaman, king alang angka. Amen. Ing kapayapaning ginuman tabe, sanang parati, kay kayungan. At kekon timuri. Ipakita mo ngeni, ing misasan metong tamo, king kapayapan. Kapayapan po, kay kayungan. Nyo ing kordero ning Diyos, ing miralakoking kasalanan ning yato, mapalad tamo'y tamong mayawos tanggap kaya, king banala communion. Ginuwek matampang tanggap keko, dapat yung kasmay nga mano mo, kumayap na ako.
Manalangin tamo. Oy pa, sumulong kaya sana king lugod kapamilatanan ning Eucharistia, apik masusyan mi king kapigaganakan kang Kristo Jesus, aginumi manggaman, king alang angka. Amen. Loklok tamo po sagli para karing mapilan kapabalwan. Mika mumuna, mika second collection tamo po para king National Bible Collections. Dati pong malikom apondo ilapin ding Biblia mo, karin king Biblical Apostolate, king Episcopal Regional ang po paking katamong Archdiocese. Makanano po ingpit na, ita pong 30% na ning total collections tamo, ni biyeya king Episcopal Commission na ning Biblical Apostolate. Itang another 30% na ning total collection, miras naman king regional. Ita namang remaining 40%, ya po ing miyabye, karin king kakatamong archdiocese, ban kanita gamitan karing niyaliwang programa, makapatungkol king Biblia at banal kasulatan. At ing kakatamong Santo Papa, dineklarane ing 3rd Sunday of January as the Sunday of the Word of God. Anyapin, every 3rd Sunday of January, we will celebrate the Word of God. Kadwa, king daratang bukas, magumpisa bukas, magumpisa niya naman ing kinaryo ning kakatamong kapagsadyan para king solemnidad ning Kristong Ari. Buri na pong sabyan at intamo pong misa. Bukas, kikeni king kakatamong parokya, alas 5:30 ning katpanapon. Martis, ang popang Webis, alas 6 ning abak. Miyerkulis, ang popang Biyernes, alas 5:30 ning katpanapon. Anyapin po, agkatanda kayo na sana makisan metong tamo king kakatamong kinaryo anting pamagsadya king daratang kafiesta ng Kristong Ari. At makanyan mo naman, kin pong mismong kapag masusyan Sabado, ring kakatamong regular Saturday Masses, karing kakatamong kapilya, king sityo alas 5 ning katpanapon, King Santa Ines, alas 6:30, king kakatamong parokya, alas 5, at king kakatamo po karin king Villa Santiago, alas 6:30. At kaya rin na po ning balang misa, ating pong pamipatente o prosesyon na ning Santisimo, king kilub na ning Pisamban. At ita pong Domingo, regular Sunday Mass, kay ba't ita pong gatpanapon, alas 5:30, alata mo pong misa king San Miguel. Muli tangan po, kaya ni king parokya, bang kanita pagmasusyan niya. Ing karagulan na kapag masusyan king solemnidad ning Kristong Ari. At kaya rin na po ning misa, mika prosesyon tamo po. At agkatanda kayo, kareta pong makibale, adalana na, ning kakatamong prosesyon, nung malyari kayo pong magsadyang altarina o malating altar, na ning Kristong Ari karing kakatamong pibale-bale. At makanyan mo naman, anyawaran mi po nung malyari kayo namang magsadyang lamak, malyari tamong idawon para king Kristong Ari at deting melikum alamak, iyabeta na po ketang awsan tamong plaka o itang pondo at lamak ng Kristong Ari. Ining pondong ay ni makapatentiya karing miyaliwang services program ning kakatamong parokya, lalong-lalo na karing mangailangan ang pong pakakalulu. Anyapin po, king daratang nga Domingo, agkatanda kayo, king kakatamong programa, at kiring kakatamong kapag masusyan. Dakala salamat po, karing alayong sawang-saw pat suporta, king kakatamong parokya, at karing miyaliwang pangangailangan na po, ning kakatamong Pisamban. Salamat po. Talakan tamo po. Ing ginumanatili yake kayo, At kaya ka at antimoro. bendisyonan ako sana't ingatan, ang tabayanan at pakamalan. Dinansika na natetagan ng lubos mayupayang Diyos, ing Ipa, ing Anak, at ing Espiritu Santo, Amen. ing misa mayarine, umetana, king kapayapaan ng Kristo. Salamat, King Diyos.